ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯏꯔꯝꯗꯝ ꯁꯅꯥ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯂꯩꯈꯤꯕ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯄꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯦꯁ ꯑꯦꯟड ꯐꯤꯆꯔ ꯑꯗꯨꯒ ꯉꯁꯤ ꯅꯩꯅꯒꯗꯕ ꯑꯁꯤꯅ ꯂꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 8 ꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯀꯃꯟ ꯅꯥꯎꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯤꯡꯇꯥꯛ ꯍꯥꯏꯅ ꯀꯧꯖꯩ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯂꯣꯟꯆꯨꯝ ꯄꯊꯥꯞꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯇꯨ ꯏꯪꯂꯤsh ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯟ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯗꯒꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯂꯣꯟꯆꯨꯝ ꯄꯊꯥꯞ ꯒ꯭ꯔꯥꯃꯥꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯊꯪ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯊꯪ ꯅꯩꯅꯖꯕ ꯍꯧꯖꯔꯒꯦ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯦꯁ ꯐꯤꯆꯔ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨ ꯉꯁꯤ ꯅꯩꯅꯒꯗꯕꯁꯤ ꯂꯦꯁꯟ ꯅꯝꯕꯔ 8.1 ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟ ꯇꯨ ꯏꯪꯂꯤsh ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯟ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯤꯡꯇꯥꯛ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯤꯡꯇꯥꯛ ꯀꯃꯟ ꯅꯥꯎꯟ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯤꯡꯇꯥꯛ ꯅꯥꯎꯟꯕꯨ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯤꯡꯇꯥꯛ ꯀꯧꯏ ꯑꯃꯨꯛꯀ ꯍꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯤꯡꯇꯥꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯀꯃꯟ ꯅꯥꯎꯟ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯤꯡꯇꯥꯛꯄꯨ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯤꯡꯇꯥꯛ ꯀꯧꯏ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯤꯡꯇꯥꯛ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣꯗ ꯑꯃꯈꯛꯇꯪ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇꯣ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯈꯪꯅꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯧꯏ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯤꯡꯇꯥꯛ ꯀꯃꯟ ꯅꯥꯎꯟ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯩ ꯁꯦ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯕꯣꯏ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯨꯄꯥ ꯃꯆꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯈꯪꯅꯒꯅꯤ ꯄꯥꯔꯁꯟ ꯃꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯃꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯈꯪꯅꯒꯅꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯪꯍꯟꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯖꯥꯠ ꯂꯣꯏꯅ ꯈꯪꯅꯕ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯀꯧꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯤꯡꯇꯥꯛ ꯀꯧꯏ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯀꯃꯟ ꯅꯥꯎꯟ ꯀꯧꯏ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯍꯟꯇꯣꯔꯛꯄꯁꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯁ꯭ꯄꯦꯂꯤꯡꯗ ꯑꯣꯟꯊꯣꯔꯛꯄꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯄꯥꯖꯔꯛꯀꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯃꯇꯪ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯈꯪꯅꯕ ꯃꯤꯡꯇꯥꯛꯄꯨ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯤꯡꯇꯥꯛ ꯀꯧꯏ ꯃꯊꯪꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯁꯣꯝ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯔꯤꯕꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯠ ꯍꯟꯗꯣꯛꯄ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯄꯥꯖꯔꯛꯀꯗꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯃꯇꯧ ꯀꯔꯝ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯠ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯖꯔꯛꯀꯗꯕ ꯑꯁꯤꯅ when a noun is common to any and every person or thing of the same kind it is called common noun aduna common noun habsi english da translation torku matamda matau karam tauna pagade ab jongtang ka hajarake when a noun is common to any and every person or thing haidi mi khudimak natraga pot khudimakta common oina khangnaba adubu aikoina kari noun aduna common oina khangnaba matamda madu kari kawi common noun en kawi amukana hajarake when a noun is common to any or every person or thing mipum khudimak natraga pot khudimak sing ase common oiraba haidi loina khangnaba yaraba noun amana mingta amana madubu aikoina kari kaweda common noun haina kawi se khudam oina harbada makada examples ase mathang hajarake hui sing kanaba jiba singni hui sing kanaba jiba singni sina mitei lon da leiba khontodo english ki spelling da onthorpani aduga translation gi matung inadi karam matau karam ni english sa hando kadagi haibadudi dogs are useful animal mafam asida hui haibasi hui khudingmakpu khangnei maram aduna dog haibase common noun ni sina example aduni hauji makha naina jagadaba asina karino haibada mitei mayekta maming koriba mingta ase sidida ijariba kanglut mingta adi common noun ase english te ithok matamda thoi translate taw matamda matangda hajarke ahanba sarukuni ahanba sidida matau karam tawna kanglup haibasida chaitap sing yawgi haibadu mafum masida utle haibasing adi sandokna haibasing asi sandokna takjarake
the unap ni sidena lumama tape han bagi unap sina sigi lonsum pathap grammar gi matang ni nener ka je sidida unap si kari ga english ta yuga mane masi kaino rising toni secondary symbol mite mekta harga mite londa harga na saitap asini aduna sidida unap sida lum hapsalagadi unap sida lum hapsalagadi o ga mane sina falling to the secondary symbol saitap mite londa harga saitap ko manare adi mathangda mo sarik tu gi matang sida mo ne ne je ke sida hairaga haiba sida haiba wahai asida lum namagadi falling to ni aduna I lonsum sida lum nam ki matamda makada aida phaina line nama singani makada masi kaino falling tone khangnai english da irap matamda adu magi arsana wahan thongna tu se haibasini adi mathang da mu haiba haire sina ayang bani haiba haire rising tone or posida tu swing edi haiba mathaki jiga makhai je khener je kaino mathaki sina haiba ada makhaji sina haiba nungsita karigumba pot ama haiba do madubu kari kawe haiba da ikoina haiba ina ayang muda sina gada rising to da adi wangang do itar gadi haiba matam sida arumbu oigada ba mana falling tone oigada ba ana lonsum sida kai tape sida lum ma hape aduna falling tone orba lum ji hap traga na sina rising tone oirakpa hatar sina rising tone oirakpa essay number 3 sida magi hai matamda enough sida lum ma hape ana magi harpu matamda enough sida lum ma hapok targadi english ta ithok pondamda e ga manale aduna isam jamba inapti ai ga manale adubu enough sida yeta lum ama hapaba aduga falling tone oi targadi english ta ithok matamda e na mahut chile ada mathangda mu sire yango magi haibisida magi napu haibidi kaino da mapu khangnaba english ta hairaga possessive case ne basi aduna sida magi hakku matamda lumnama aga laiji possessive case oibanani mathangda essay number 4 gidida amun na nazarge sida hairaga haimatamda hairaga haibugi iroi loibugi yg ga a gi mathakta final line ama singiga sida go atap haire sida ko atap ire sida final line ama singai je sida atap sini sida hapa ije masi kaino lonsum nate khangal lemni ana tongan ba khon khujing separate syllable presence at the end of a word aduna wahai amagi aroi badal lairaba kari may amana madul lonsum nate takna gidamakta may aduda atap hakoni ada english ta iba matamdana eduda matakta final line ama singani masina kari khangali ha matamda mitei mekta amu ithorku matamda atap se masi hakoni mitei mektuda aduna sreida go atap hapa isini adi mathangda amu sidang leijari ji amu amuna ji number 5 ki ji amu naina rake sida saunap si saunap saitap ni sida leiribase o u haibase kari ga mane haibada saunap ko mane aduna saunap saitap ni sida leiribase saunap ni saunap si kari ga manare o u ga manare ana saunap si kari manare o u ga manare sine kari a u ga manadeba ana saunap haibasi english ta ithok matamda o u ga manana ijai aduga a u oinadi masi manana sijinade adi masangda amu number 6 sidida amu sida 6 leide kanglup haibasi da k a n g la k a n g hare kang haibasi da n g jina is lonesome n g haibasi lonesome oi at the end of the syllable kang hariba kontoki kujing amaga syllable asigi iroi loibada leire n g ji aduna lonsum oi targadi mamangda leiriba mayek ado a oi targadi a ani yaugani habadi karigumba word amadam wahai amada konto amagi aroibada lonsum leiraba mamangda a yauraba adu oi targadi a yauribado a ani oigani khara amana a ani oiroi lonsum hek mamangda leibsi a matamda khara amana a ani oigani khara na a ama khatang oigani masi tungan ba
ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯂꯩꯕ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯥꯡꯈ꯭ꯔꯅꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯅꯩꯅꯖꯔꯛꯀꯦ ꯑꯦ ꯑꯅꯤ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯦ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯀꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤ ꯀꯣꯟꯅ ꯅꯩꯅꯖꯔꯒꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯅꯩꯅꯔꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯎꯅꯞꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯨꯝ ꯍꯥꯞꯆꯟꯒꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯣꯏꯅꯔꯦ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯑꯣꯏꯔꯛꯑꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗꯁꯨ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯎꯅꯞꯁꯤꯗꯩꯗ ꯂꯨꯝ ꯍꯥꯞꯆꯟ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯃꯥꯟꯅꯔꯅꯤ ꯐꯣꯂꯤꯡ ꯇꯣꯟ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯅꯤ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯎꯅꯞꯇ ꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯣ ꯑꯣ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯥꯡꯂꯨꯞ ꯃꯤꯡꯇ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯀꯃꯟ ꯅꯥꯎꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯅꯩꯅꯖꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖꯦꯁ ꯐꯤꯆꯔ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯃꯨꯛ ꯎꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯑꯞꯂꯣꯗ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯌꯦꯛꯀꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯂꯦꯁꯟꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯌꯦꯛꯇꯒꯤ ꯃꯤꯇꯩꯂꯣꯟꯗꯒꯤ ꯏꯪꯂꯤꯁꯇ ꯏꯊꯣꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯃꯌꯦꯛꯅ ꯀꯔꯝꯕ ꯏꯪꯂꯤꯁꯀꯤ ꯋꯥꯍꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯒꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯊꯪ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯩꯅꯖ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕꯤꯔꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯉꯥꯡꯀꯝ ꯄ꯭ꯔꯃꯦꯁꯣꯔꯅ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯡꯒ꯭ꯋꯦꯖ ꯐꯤꯆꯔ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯖꯔꯒꯦ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯏꯀꯥꯏ ꯈꯨꯝꯅꯕ ꯎꯠꯆꯔꯤ